الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعلمون خبير. Alemlerine yuktan bar kılıp, bizlerine halık kılıp, bugünkü güngeçe terbiyelep, rizıklandırıp, ham kiyindirip duruşu, Allah'a barşı hamd senelerimiz, ılıglav maktavlarımız, Allah'ın hak Resulü, tuğrı peygamberi, şerif bulgan kılı Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat şeriflerimiz bulsun. Muhterem cemaat, hem sizge de Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tatar halkında şunday bir eğitim var. İzgilik kıl da suğa sal. Bu eğitim yakşılık işle de unut diyenini anlata. Şundan da yışkına kişiler senden yardım hakkında soramağan köye yardım etüün, senin şahsi şin көңілден işlengen gamelin bulurga mümkün. Suğa ırgıtı töşenşesi turmuşның мәңгілік yalgısına ırgıtı diyenini de anlatadır. Yakşı iş yugalmaz. Yakşılık sizge eğlenip kaytır diyen eytemni de küplerimiz bile. Başka sözler bilen eytkende, yakşılık kılganda anın için rahmet kütmeyşe işlep, anı şul zor yılgaga salabız, bizning yakşılık ul yılgada ağım su bilen taralıp, küp kişilerini suyundire. Hem elbette ul yakşılık biz bir nersede kütmegen mizgilde de biz kütmegen yaktan eğlenip kaytaşak. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde bulay deyip eyti. Elbette Allah'ı her nersede iyilikni yarata. Hem Rabbimiz izgi kitabı Kur'an'da bulay deyip eyti. İn tubudu sadaqati fe ni'imma hiya ve in تخفوها وتؤتوها فقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Eğer sadakalarınızı açıktan açık biresiz iken bu bik yakşı. Ama eğer bunu yaşırsanız hem alarını fakirlerge birseniz bu sizin için tağı da yakşırak. Ul Allah Teala birgen sadakalarınız sebeple bütün günahlarınızı bulmasa da naşar işlerinizden kaybirlerin gafu iter. Allah'ı sizin aşık yaşırın, görüngen görünmegen bütün nerselerinizini bilivşi hem ni kılganlarınızdan haberdir. Muhterem cemaat, Hak Habibi bizning suyukli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir günni o'zining gailesi için kurban şala. So'ngra o'zining halal shafati G'aysha radhiyallahu anabızdan G'aysha çalıngan sarıktan nerse kaldı deyip soray. Hazreti G'aysha radhiyallahu anhu biz çalgan sarıkның algı bıtığına kaldı Resulullah deyip cevap kaytıra. Cevap etip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem G'aysha şunu bil.
шушы алгы боттан кала, син тараткан һәм кунакларына сыйлаган бар өлешләр дә безнеке булды. Шулай дигән пәйгамбәрбез. Шул рәвешле Аллаһның илчесе безгә бик мөһим хәбәрне әйткән. Кешеләр, белегез, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен таратылган бар әйбер сезнең үзегезгә кала. Карагыз. Закат түләү, садака бирү, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен малыннан өлеш чыгару динебезнең 5 нигезеннән берсе булып тора. Һәм дөреслекдә безнең өчен бу бик мөһим вазифалар. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Үзегезгә сөекле нәрсәләрдән бирмичә торып, Аллаһ Тәгалә нигъмәтләренә ирешә алмассыз." Һәм Аллаһ Тәгалә сезнең нәрсәләрдән садака биргәнегезне белеп тора. Кеше башкаларга Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен нәрсәдер бирсә, иң беренче бу аның үзенә калыр. Пәйгамбәрбез безгә шуны искә төшерә. Башка мәсьәләләрдә кебек үк садака бирүдә дә Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям безнең өчен иң яхшы үрнәк булып тора. Ул мин бары өлешәм, бирүче Аллаһ Тәгалә дип әйткән. Һичшиксез, бар мүлкәтнең хакыйкый хуҗасы ул Аллаһ Тәгалә. Без бу әманәтне бары тик вакытлыча кулланабыз. Шуңа күрә Аллаһның илчесе гамәлләре белән дә, сүзләре белән дә Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен садака бирергә мухтаҗларны, факирләрне, ятимнәрне һәм ярлыларны кайгыртырга, ярдәм күрсәтергә, сыйларга өнди. Садака. Һәр кеше әйтә алган иң яхшы сүз ди ул. Ир үзенең хатынына каптырган икмәк кисәге садака. Ул үзенең эшчесен яки хезмәткәрен ашаткан ризыгы да садака. Димәк, хәтта безнең башкаларга бирерлек әйберебез булмаса да, ким дигәндә без кешеләргә җылы караш, елмаюыбызны бүләк итә алабыз. Һәм бу да садака булачак. Шулай ук кеше көн сайын һәр тән агъзасы саны буенча я яхшы сүз, я изге гамәл белән садака бирергә тиеш дигән хадисне истән чыгартмый. Колабыздан килгәнчә һәр кемгә ярдәм итәргә тырышырга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзегезне хөрмәнең яртысы белән генә булса да җәһәннәмнән саклагыз, газаплардан саклагыз дигән. Шушы васиятны үтәп, ахиратыбыз өчен тырышыйк, мөхтәрәм җәмәгать. Садакаларыбыз мәңгелек дөньяда ризыгыбыз булыр, газаплардан коткарыр. Иншалла, дөреслекдә моңа төшелгән, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен бирергә, өлешергә тырышып савап алган кешеләре нинди бәхетле кешеләр. Аллаһ субханаһу ва тәгалә барыбызга да изге гамәлләр кылыр өчен йөрәкләребезгә һәм кулларыбызга көч, мөмкинлек бирсә иде. Яхшылыкларыбызны эшлик тә, аларны сулга салыйк. Аллаһ бар эшләрне күреп торучы, мөхтәрәм җәмәгать. Уважаемые братья, альхамдулиллахи раббил алямин. Хвала Всевышнему. Мы с вами должны помнить очень простую, но важную вещь. Мусульманину следует помогать нуждающимся. Ведь Всевышний Аллах Раббуль Изза в Коране говорит следующие слова. Если кто одолжит Аллаху прекрасный заем, то Аллах увеличит его для него. Ему уготована щедрая награда. Разумеется, Всевышний Аллах Раббуль Изза самодостаточен и не нуждается в том, чтобы ему давали заем. Но этим Создатель предоставляет человеку возможность донести милость Создателя своими руками. А это великая честь для верующего и добро, за которое Аллах вознаграждает щедростью, подобающей Его величию. Кто же игнорирует это, не понимая ценности такой возможности, то ведь Аллах Раббуль Изза ни в ком не нуждается. Мы нуждаемся в нем. Человек часто совершает поступки, которые гневят Господу миров.
о которых он может даже не догадываться. Среди них проявление высокомерия, надменности, горделивости, злословия, ложь, скупость и показуха. Поэтому каждый верующий нуждается в защите от такого зла. И в одном из хадисов пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал на то, что способно избавить человека от немилости Создателя, сказав: воистину, милостыня гасит гнев Аллаха. Мухтарам джамагат, посланник Аллаха, наставляя своих сподвижников, говорил: защитите себя от огня ада, жертвуя хотя бы половинкой финика. Не стоит недооценивать малое деяние, отказываясь совершать его только по причине нехватки средств. Как было упомянуто, садака заключает в себя ряд духовных ценностей. Значит, если даже 1 рубль искренне данный кому-то в качестве садака, получившему существенно, может, даже не поможет, но давший добавит своему сердцу чистоты, света, воспитывая в себе благородную духовную личность, исполнит долг верующего, пройдя выпавшие на его долю испытаний, и тем самым не будет из числа беспечных. Мухтарам джамагат, ведь когда кто-либо начинает испытывать тесноту своих дозволенных халяль средств, их нехватку, то это признак отсутствия бараката, благословения в имуществе. Для избавления от такого положения следует вначале избавиться от тесноты своей души, скупости и беспечности. Поэтому, как говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказано в аятах Корана, вот хадис Бухари, Муслим: каждое утро, когда просыпаются рабы Всевышнего, спускаются 2 ангела. И один из них начинает молиться: «О Аллах, дай раздающему милостыню, садака, возмещение». А другой говорит: «О Аллах, дай воздерживающемуся от садака убыток». Поэтому, инша Аллах Рахман, когда дает милостыню на вес 1 финика из честно заработанного, Создатель принимает его, затем возвращает его до того, пока он не станет с размером в гору. Мухтарам джамагат, не стоит забывать и необходимо знать, что искренней милостыня считается, когда дающий не ожидает и не требует ничего от того, кому он ее дает. Как говорят в народе: сделай добро и брось его в воду. Поэтому, как говорится в аятах Корана, тем, кто расходует свое имущество на пути Аллаха и не сопровождает свое пожертвование попреками, оскорблениями, уготована награда от Всевышнего Аллаха Раббуль Изза. Альхамдулилля, мухтарам джамагат, мы с вами живем в этом мире, и, наверное, каждый мечтает иметь такой пассивный доход. Кому-то удается 1 раз удачно вложиться и наслаждаться жизнью, а кто-то так и не достигает этой цели, оставаясь вынужденным прилагать большие усилия ради добычи каждой копейки. Мухтарам джамагат, ислам, наша с вами религия, предлагает вариант вложения своих сил и средств. Это наша с вами садакатуль джария. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: когда человек умирает, то его дела прерываются за исключением 3: текущей милостыни, знания, приносящего пользу, и праведного потомка, прощающего за него. Мухтарам джамагат, иншаллах рахман, есть множество способов сработать этот саваб, помогая нуждающимся, тем людям, которые действительно имеют нужду. Это и инвалиды, многодетные, сироты. Помните, что любое благое действие, иншаллах рахман, в этом мире обязательно воздастся Создателем. «Аля инна ахсаналь калями ва аблига низам, калямуллахи аль-малики аль-азизи аль-аллам, кама каля Аллаху табарака ва та'аля фил калям, ва иза кури'a аль-Кур'ану фастами'у лаху ва анситу ла'аллакум турхамун». أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام.